салом писар бачаҳо, ба шумо омади соли нави мелодиро пеш аз ҳама мубораку фархунда мегӯям. раҳмат шумоям. ташаккури зиёд. бачаҳо мехостам пурсон шавам ки ба аҳли тамошобинон ба аҳли ҳамон хешу пайвандоне ки дур аз ватан ҳастанд дар омади соли нав чӣ гуфтаниҳо доред? ман мехоҳам ки дар соли оянда дар лабони ҳама ҳамеша ханда бошад. обод бошед. бачаҳои азиз, боз мехостам дар соли нави омада истода шумо худ чӣ орзуҳо доред? ба хизмат тайёрӣ. офарин. мактабро ба худбаҳои хуб алло тамом карда, худо агар хоҳад ба хизмат. ҳасан ҳасаран муҳофизони ватан. муҳофизгарони хизмат ватан, халқи азиз. шумо гуфта медавонед ки дар ҳамин агар рафту бобои барфии мо ки ин қадар охир бобои сеҳнок сеҳру мӯъҷизае ки аз дасташон меояд шумо худ медонед дар арафаи соли нав дар худи шаби соли нав бо иштироки бобои барфӣ албатта ҳар як орзуҳои наҷиб ҷомаи амал мепӯшанд. агар рафту шуморо ба хизмат даъват кунанду аз хизмат сарбаландона вақте ки муҳофизи ватан шуда меоед дар ҳамин гуна боз ҳам шабнишиниҳо ё ин ки дар иди наврӯз агар моро дида монед салом алейк мекунед? албатта, чаро не? мешиносед? чаро не? офарин. шуморо ки намешиносад? саломат бошед бачаҳои азиз. вақте ки ана шаб торик шуд шумо бояд ба хонатон чӣ гуна баргардед? волидонатон хавотир намешаванд? хай хавотир мешаванд. ҳозир занг мезанем мегӯем ҳозир мо рафтестем. сфараи занда рахш такси ҳамон рахш такси занг мезанем мегӯяд беҳтарин. бобоҷон модоме ки аз ширкати рахш такси бобои барфию барфак ташкил карда шудааст барои бачаҳо ягон тӯҳфаи ширкати рахш таксиро тақдим мекунед? албатта. соли наватон муборак бачаҳои азиз. ташаккур барои шумо. ба шумо низ бачаҳои азиз бори дигар соли нав муборак бошад. дар шахсияти шумо ба аҳли оилатон мубораку фархунда бошад. бар дидаву дил диҳам саломат ватанам, махмури вафову эҳтиромат ватанам. ҳар сол ҷавонтару ҷавон дар назари ҳар нуқтаи ҳарфи ман ба номат ватанам. саломи саршор аз меҳру муҳаббат бозам нисори шумо тамошобинон ва мухлисони ютуб канали Ҷалол Мӯъминов ва мизоҷони рахш такси. якояки шуморо боз ҳам бо як шоми накои зиндагӣ муборакбодиҳо мегӯям ва аҳли созандагони барномаи шом дар Исфара тасмим гирифтааст то ин ки бо иштироки бобои барфию барфак якояки мизоҷони рахш такси ва аҳли анаҳамон мухлисону тамошобинони ютуб канали Ҷалол Мӯъминовро бо омади соли нави мелодӣ дар хонадонашон мубораку фархунда гуфта бошад. рафтем. بابی تماشا رابی قامت زیبا دارد حسن دلارا دارد گلستانی ارجمندی قدردان خوش آمدید بر دیاری نوربانی تاجیکان خوش آمدید جایتان در دیده های مهرتان در دل بود مثل خورشیدی درخشان جامدان آفرین بابی تماشا رابی قامت زیبا دارد حسن آفرین بابا باری دیگر بیاید تا اینکه باز بینم دیدار یک دیگر. تشکر
Neten yaşayır bu boşta? O malades. Ben ağamadan berbat, derin zimistan faslak şadiyana havadan İdi seyir hava, kursan çemet bच्चा derin faslak sarma yakmalak baz şadi tazi kunen baba barfi biyayat tafayı kubarat şehir surudi khanep astafa namaz. هزار رحمت من کمپانی رخش تاکسی به همین کارای تشکیل کردن. من اسفره به همین رخش تاکسی تشکیل کردم و به حد خرسند. همه زنهای اسفره به همه به معقول همچون من زنی که بازار باشم همه میشنوم که همه راضی همه به معقول رحمت رخش تاکسی به تشکیل کردگی بچه‌ها به خدا همین سالی نو سالی باورار کنند با فعالیت کارشون با پیشتر برود و آبروی شوند الهیم خدمت رسانی‌هاشون هم هزار رحمت یگان خیل پرتنزی همون نیست دیلامو پر که همین رخش تاکسی به تلفن کنیم صدیق پرابلم ما برفت اومدن همش به ما به یاردم میکنن جدا نست من پیشتر همین رخش تاکسی دوشنبه خانم باز دوشنبه بود رفتم من به حد معقول بودم می آمدم همه به تعریف میکردم که این رخش تاکسی من به حد معقول همین خیلی خیلی اسفره به میشته باشه خداوند من مرادامو برسان رحمت کنه کاراه بریتاتون به هزار رحمت الهی با اینم با کارشون پیش بره و دو من برای کار سال 2022 و همتون با این رخش تاکسی و همتون با برای کار خداوند همتون با آبروی دو تنو جاناتون ساخت کنه دو خدمت ما خدمت شما هم خدمت ما با تشکر از شما از شرکت ما استفاده برای ما بسیار شده و نویرهای باباش و شما نیز اپجان در سال نوی آمده ایستاده عملی شوی تمام آرزوهایتان را تمام داریم خدا کنه که همین نویرچای شیرین شما کلان شوند به وایه رسند صحت سلامت باشند شما همیشه در سر فرزندان همچون یک مادری دعاگو زنده و سلامت باشید سال نوتان مبارک رحمت سال نو شما هم مبارک شود بیایید تا من شب سال نو با تشکیلیش به من شما دعوت کنم مرحمت هزار رحمت شرکت و البته رحمتتون جون تنوا با برای من تبریکات و با من ها راستی که من حاضر به حد خرسند شدم من این کار نبیرم سخت خرسند شدم خوش آمدیتون در ما با نه با بیایتون پناهتون دام بجا رحمت هزار رحمت O malades.